Aduh, siapa goblok? Tolong. Wih. Bodoh amat Cina. Mau ke TV kan ya? Enggak. Tawa-tawa ngomong itu banyak. Aduh, bara rasa gara-gara ngintip. Bran. Coba tolong tan. Tolong. Weh, bro. Waduh, aing doang kebo wae digosokan pakai jukut. Ngomong lah we. Berata. Hai, kene. Wah. Aing. Wes lah. Ya, tanggung. Tak kotok ta. Mana ban? Bigel. Ngomong aya aing balik tadian ya. Lah. Awas dulu laga kayak kamera. Bahaya kalau dagang nya. Sampai sih juta dong wah. Oh, eta dina tadi kemana? Oh iya tadi duitnya kan masih. Bedil batur kotor. Ya, silakan. Bilang guys. Beres. Tadi dia tapak suku. Oh hiji. Yo, ayo. Obat jeruk. Gila, waduh. Mantap. Ada aing. Kan ini mah. Beres. Waduh. Bara rasa balik. Aduh, mantap lah. Waduh. Bebek gimana nih bebek? Ayo betul-betul amat tuh. Coba jangan. Di bawah langsung doang. Waduh. Yo, bara rasa. Waduh, kaburu heuras ya. Bekok. Bekok, kaburu heuras. Aduh. Pokok jengkal. Aduh, gara-gara digublu sa sawah. Belok ya barase. Duh, tapi mantap. Gila men. Iya. Gimana langsung dikontak dulu iklan sabun itu tuh. Sabun jolak. Bekok, langsung urusan aja. Di saung. Panggang, digoreng.